Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini gua mau makan nasi goreng. Di sini gua campur dengan sate padang, teman-teman. Tidak usah berlama-lama. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan nasi goreng, teman-teman. Mantap. Hmm. Hmm. Mantap kan, guys. Hmm. Teh. Mantap. Mantap, guys. Kita juga makan sate padang, teman-teman. Mantap. Satenya. Mantap. Sate.
Mantap. Coba guys. Kita geser guys. Mantap. Masih lumayan banyak guys. Mantap. Guys. Mantap. Terakhir guys satunya. Mantap. Mantap terakhir guys. Oke, akhirnya udah selesai juga teman-teman. Tadi porsinya banyak, ada nasi goreng, ada sate padang. Full tadi teman-teman, banyak sate padang teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.